cyane kurwa se ensemo yorongorwa gusia se emebere yaye Rodrick Makini we miaka 50 no yomo Jack Wochaberi we miaka 50 no yomo Mirihan Makini we miaka 20 na Bruce Taylor bo mwaka yomo abo yerita nyomba ime yeke ensemo ya Nyamakoroto nigo ritukoriare robaye nigwa asa matanga yuaringe nobororo obonge ase award ya gesima ebonge ya kitutu masaba county ya Nyamira ati yabarai baikira nororo nigo bono basaba abakagiro bonsi bari bayenegetie egekorekyo na babikire byara banyare ko babako imukirwe getambokero egetindi kerichiko boigo siasa kurwa sorongorwa gusini go chiabwa tanse ase abange basaba kwene kyabuna nkubeka baromo kyaboko mubwatasia Dr. Fred Matiang'i hoyore neganga yogo chakorie kerogo kyobora ibwense muri kito Steven Nyariki embunde na rogo toigorre mesa mayakuru ensoko ense ya mubutuko bwarero ase nchira yoboikirana amagombo na mayanda nigabwatanse asensemo ya Nyamakoroto mega yabane bari bayirete nyomba gwikagosiria magimabo Rodrick Makini Jacqueline Wochaberi Miriam Makini na Bruce Taylor kweni wasa matanga yoborobo nene bago kwanekere ikiwa barai baikirana ororo nigo bairera ne familia yuko nyoro bwene bwabo asaba kagerwa bu bareime banyare ko baba kwiruru getambo kirege tindi Mungu mwe kusaba saa 9 saa ngapi Nyamakoroto ya Raila wapi hapa kwa sababu hii si kawaida ili kawaida kwenu tunataka Mungu ashike mahali hapa. Mungu utawa ndivando waitu kiwangi bagana waitu Nyamakoroto utawa hivyo. Sacrifice chikari kono wa Nyamakoroto utawa chipikuko chakera boni. Siache kuanzia leo. Tumekemea shetani afanye nini? Ekereke nigo siasa chiabetanse annemono wacho kumwakere koko waziri omukoro Dr. Fred Matiang'i asobora ibwense mwakorera yetiringo baiga kwenye koramo mwana mingo Dr. Fred Matiang'i Indimari niko na sauti tutu basi pi hatutakiwa kutoka kusaidia mtoto wetu kupata urais hatuwezi kubali mama sisi tumezaa huyu Matiang'i ama nana yamba tu kanyanga ushinde ana mintoko rukunga Fred Okengo Matiang'i natene ine 2027 obwato mwabo karuti gati ya barayi baria baikirana haroro annemono bari batari aso murengo bo kumusira Dr. Fred Matiang'i bakora wano mu wakrishi w'abasubati Nyamira Cherusha mumanyi nigo banyorega siengongo kwana mega yabamenyi kubogerera ase batanyora libagari okwerera buya Steven Nyariki embunde Ensoko TV kitutu masaba county ya Nyamira.